Lamso go friends, chung tini ni update rok nagi nilai daily na update chung daily nalai mahai chung tini bahai hai nalai nai tini ni update do government job te private job rok ni update rok nagi nilai nai nirok private job rok te government job rok nai tugui tong hangke o channel bai jephro ni kerengai tong lai tini rok o channel ni bising te daily update notification rok mangai ni tong nai nugui ni tong nai nirok daily ai ke phung ai ke search khai dia channel Tripura job si notification maya rok ngai tong hangke nirok daily no mai ke mangai tong ani bagai Dengar friends sana je masa share kali di Kwtal kongke subscribe kali tong lagi mai kene support oi tong lagi ITBP ning bekak ke upcoming recruitment 2024 ni teman-teman sole nai jumbono kisan lagi nilai nai ITBP ni constable hai ke ba head constable upcoming recruitment sole nai post ni bumang ITBP constable and constable motor mechanic o hai ni vacancy so nai total vacancy 51 jon ang nai start engke 24 December 2024 ni siming apply rok lagi manai last date engke 22 January 2025 notification ulo ni rono full notification oi nai apron ni rok joto nugui manai eligible criteria rok qualification besok rok bahai rok joto nugui manai ulo nono video next update roi nai Inke ni rok nate kaisa saga ni musugo Sofed ni bukak te ni rok notification rok update maya kongi tong hangke ni rok thangnani video go update nai ledi ni rok upload nugui manai kaisa jaga joto notification roi rojak angni rok na update rok hangke jephro no kaisa jaga go roi rogo video belai longui thango hai bagai kaisa jaga go joto roi mani bagai ni video belai longui thang inge tabo kaisa jaga na te kaisa nai lepinai ITBP inspector hindi translator ni go 15 जना vacancy tongnai 10 tarik December 2024 ni siming start khlaijanai apply khlaimanai 8 tarik January 2025 jora omo cholenai te kaisa angke ITBP assistant surgeon veterinary ni 25 November ni siming ni start khlaijal hamo 24 December 2024 jora omo cholenai te kaisa tongo ITBP SI hai ke ba Head Constable Telecommunication 2024 omo 526 jona vacancy 15 tarik ni siming start khlaijak mani 14 tarik jora December ni cholenai gemongke upcoming rongni bagai ni rona saklai mani ni rona full notification next update rok roi ronai pari sang taknai next na update na lefinai central government job ni te kaisa hai ni sokai pi mani Indian Air Force ningo je interest tongnai rok ni bagai or notification post ni bamungo tongo flying or jago eligible ke bachelor degree any stream with physics and mathematics class 12 ni go hai ke BTech BA BE BTech course ni je ngai rok apply khlagi manai class 12 ni go physics te chemistry physics te mathematics ni subject tongani nangai te kaisa ground duty technical ni engineering electronic rok ni tongnai rok ke te class 12 60% physics chemistry physics maths tong subject tongnai rok ke omono apply khlai manai te kaisa tongo ground duty non technical post ni bagai ke oro joto apply khlai manai omo non technical rok ni bagai administration and logistics ni go vacancy oro jago bachelor degree ani stream 60% mark ngani nangnai eligible engka selaroni bagai 157.5 cm female ni engke 152 cm engke height ni go eligible ngai accounts ni go bachelor degree commerce eka BCom at least 60% mark ngani nangnai height ni go ni same tongnai NCC special entry ni go flying omke NCC khlainai rok engke NCC C ni certificate tongnai rok omo job na apply khaigani bagai eligible nai engke next update rok ni no notification kaisa jaga ko ni roi finai ni video no paithak choya gai nai leitongdi jephro no naigani try khailaidi omai ke no kerengai tonglaidi te next update nai lesinai admission notification admission ni bagai application are invited from the interested candidate for admission against few vacancy seat in the following short term technical course as per rule published in the notification
vacancy tongui tongko admission khaigani bagwi technical course no je nagani chongui tongnai rok o course ni go khlagi manai Tripura Film and Television Institute omo haini TFTI short form by Tripura Film and Television Institute ni goni rok admission nagui manai course ni mungo tongo sound recording and design week kha 24 week ni bagui duration eligible omono serangani bagui course no nagani bagui qualification graduation je kunu graduation khlainai rok unke mono course no khlaigai manai no graduation khlai pai beijak rok unke o sound recording and design ni go o course no khlaigai manai admission schedule unke filling and submission of application form is 2nd December 2024 to 13 December 2024 jara last date rok solenai te class rok te fee rok verification rok ke 13 December no joto kisu paibene commencement of classes ke 16 December ni siming class rok start khlaijangnai je khaigani admission nagani hiwa sogoi tongnai rok nirok nagai manai hai ke ba website of visit khagi naidi joto details ke sigani bagai nirok na office address tak sagar musugu TFTI office Nazrul Kala sector Agartala oroja gani poni address website engka www.ica.tripura.gov.in website on nirok visit khagi joto details songnai omorok admission rok nagi manai Tripura Film and Television Institute or je admission nagani hiwa sugoi tonai rok ge nalai dini rok graduation khlaijak unke nirok omno course khlai manai the next nalai sinai Sanskrit scholarship examination notification Sanskrit scholarship exam rokoi nirok scholarship rok nagi manai omhani notification this is for information of all concerned student appearing in the Sanskrit scholarship examination 2024 that the admit card for the exam will be available for download from 2nd December 2024 students are advised to visit the official website tripuratalentsearch.com and download their admit card by logging their enrollment number given in the acknowledgement slip and password which is the registration mobile number given at the time of form fill up in the website nirokni admit card download khlagi manai Sanskrit scholarship exam ni bagai admit card download khlagi 2nd December ni siming ne start khlaijak amono nirok admit card download khlagi exam rok rogoi manai oro saklaijak tongo nirokni password login khaigi nirok o website engka nirok visit khaigi admit card download khaigani bagai website visit khaigi manai tripuratalentsearch.com website visit khaidi haike nirokni admit card download khagi mane login khaigani nirokni enrollment number te password nirokni acknowledgement slip ne password rok tongnai or jaga te registered mobile number omni password ke registered mobile number haino box agi maronai yani enrollment number te nirokni registered mobile number no ma box agi haike print out khagi na manai 18 December 2024 jora 2024 ni 10:30 am jora omo admit card te exam rok approach olenai gete detail ke sigone bagi brono contact khagi mai nai contact number rok rojago call khagi nai manai pari gete next nali nai recruitment notification number online application phro Sofed tripura.gov.in 4 December 2024 from the eligible candidate permanently resident in Tripura to recruit in the following posts of purely contractual basis for period of 6 or 11 months under different department with all Tripura service liabilities ATSL. The details of the post and the term and condition may be seen at the same website for eligibility. Nirok Sofed ni bukakti notification rok nugi makna thangnayo
थांनाय भिडिअ नि रक चेक खाइगि नाइलायदि नोटिफिकेशन फुल के निरक रय रजाक काइसा जागानो नोटिफिकेशन डेली अपडेट भिडिअ गन रय रजाक और जागानो रक फुल के नोटिफिकेशन आगि माने एलिजिबल काइसा के एलिजिबल क्राइटेरिया रक डिजिटल एडिटर निको क्वालिफिकेशन बसंग नांनाय ते अमाहायरनि जतो डिटेल्स के रय रजाक निरक थांनायनि भिडिअ को अपडेट नागि नाइलायदि डेली अपडेट भिडिअ को और जागो तेवाइसा निरक नोटिफिकेशन मा रोमानि के हाय थांनाय भिडिअ को निरक नुगया ngै tongmani bagwi nugya rok phano ngै tongkana hini निरक नोटिफिकेशन तेवाइसा मा रफिगो kwbangma और जागो फरेस्ट डिपार्टमेंट MBB यूनिवर्सिटी इन्डो जर्मन क्रेपलेट प्रोजेक्ट अंडर फरेस्ट डिपार्टमेंट अमाहायरनिको kwbangma जागाखौनो खलायजानाय डिपार्टमेंट निको tongo हानि bagwi निरक काइसा के क्लास 10 पास नि सिमिंगने एप्लाई खालामनाय क्लास 10 12 ग्रेजुएशन ते अमाहाय बीटेक joto course खलायजाक रक के एप्लाई खालायगि मानाय हानि bagwi निरक वेबसाइट आव विजिट खाइगि मानाय ते एप्लाई खाइगानि के 4 तारिख डिसेम्बर नि सिमिंगे एप्लाई खालायगि मानाय 18 तारिख डिसेम्बर नि 5:30 जरा ओ जॉब नो एप्लाई खालायगि मानाय ऑनलाइन फी पेमेंट बसक मारनाय के 236 रुपीस GST सह के मारहनाय गूगल पे ते बनो गूगल पे ते खलायमानि न स्क्रीनशॉट नारगै निरक मा तंगरनाय अपलोड खाइगानि नांनाय बनो हाइके जेरो तेवाइसा ऑफिस आव जमा रक मारनाय हानि bagwi गूगल पे ते खलायमानि न नारगै मा तंगनाय अमाहायनि नोटिफिकेशन रक थांनायनि भिडिअ को नायलायदि निरक जतो डिटेल्स रक नुइ मानाय निरक के खाइगानि इंटरेस्ट तंगनाय रक के khailaidi सैलरी रक और काइसा के रजाक तंगो ते कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस के मुना जंगनाय 11 मान हाय के बा 6 मान हाय के 11 मान बागै हापने ते निरनि परफॉर्मेंस ने बिसिं ते उलो एक्सटेंड रखलाय जाने कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस मनपाने निरक पाना थाइकरे ते वैसे बारे गैनि तंनाय म जे जगह प्रोजेक्ट पाइ माने ओ प्रोजेक्ट पाइ हाय के ते ओइनो जागो निरन दागै रजाक पिनाय हम हायकेने एक्सटेंड खलायजागै ने तंनाय हानि बागै वाना थाइकरे आरो ते नेक्स्ट नालिने वैकेंसी प्राइवेट जॉब ने बागै नोटिफिकेशन require smart talented male or female for an education consultancy Agartala interested candidates send your CV nirok kaisa talented chala te brei omhani bagai education consultancy Agartala ni go khlaijangnai je interest tonai rok ke brono joto details ke singa ni bagai brono contact khlaidi te broni aro broni email ID ko CV ro pathogoi manai ब्रोनो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट लागे बेलाय के जानाय तानि हंके डिटेल्स के सिवानि बागै जेदाति कॉल खायमानाय बनो सामगो बुमागि मानाय वैकेंसी बयनाय को सकांनि रक नागानि ट्राय खालायदि जे सामनाय तगै तनाय रक ब्रोनि मोबाइल नंबर का 8837486052 ग्रंगै मानाय ओनली व्हाट्सएप अमो सुदु व्हाट्सएप तै सिमिने मेसेज खायगै रक ग्रंगै मानाय ते नेक्स्ट नालेने কর্মখালী আগরতলার আবাসিক হোটেলের জন্য থেকে খেয়ে কিচেন হেল্পার ও ফ্রন্ট অফিসের জন্য হিন্দি ইংলিশ জানা ম্যানেজার আবশ্যক ডিউটি 5টা PM থেকে 11টা PM বেতন আলোচনার সাকিব আগরতলার গণ হোটেলनि সামরক হোটেলनि গो खलायजानाय किचेन हेल्पार ते फ्रंट ऑफिसनि हिंदी इंग्लिश नॉलेज दंहां के मैनेजर पोस्ट नि गो खलायगि मानाय ड्यूटी टाइम का 5टा नि सिमिं 11टा जरा सामरक मा खलायनि ड्यूटी टाइम बेतन रक ब्रगाय सालागि थि रक खलायगि मानाय मोबाइल नंबर 8974173996 ओ कांटेक्ट नंबर ओ कांटेक्ट खलायदि ते कायसा अंके 8837284239 ओ कांटेक्ट नंबर करंगदि खायगानि हन जे होटेल साम खायगानि इंटरेस्ट दंनाय रक ते मैनेजर पोस्ट नि गो एप्लाई खायगानि इंटरेस्ट दंनाय रक के ओ पोस्ट नि गो एप्लाई खलायदि ते नेक्स्ट नालिने काजेर महिला चाय अबो सरप्रांत सरकारी कर्मचारी गृहे निरुक सुव्यवस्था सुबास्थ पिछुतान नाई 40 ঊর্ধ্বের মহিলা গৃহকর্মী আবশ্যক লোক সংখ্যা একজন চাকরি মাহাই চাকরি খাই তংনাই নুখুংনি গো নগনি সামং খাইগাनि बागै 40 বছরनि बरकनो नाइगानि खाइगानि बागै ब्रै खरसा माहाय खाइगि मान नाइगे नुखुंगो खलाइगि मानाय
oro jaga khoroksa nukhungni borokno naigani bagwi mobile number kwrwngdi 9362744710 o contact khlaidi borokno joto details ke sigani bagwi tini abda asing sinai channel by jephro kwrwngwi tongmani bagwi nirokno play hambai umai ke daily kwrwngwi tongnai ti bidino paithak jora naimani bagwi nirokno play hambai marugo nirok support umai ke nirokwi tonglai ti nirokni hansang umai ke nirokwi tongdi nirokno ang daily update doi tongnai umai ke jephro ne tini abda asing sinai jotonw hambai.